Makiaria hindi ya icera ria kumathira kura mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta gicigo-ini kia ubunge gia Kigumo kaunti-ini ya Murang'a. Abunge aya ario Ndindi Nyoro wa Kiharu, Senator Kang'ata Irungu wa Murang'a, Peter Kimari wa Kiharu na angi ni moigite gutire mahitia mareka indi maracenjia watho kuringana na uria igoti karu riathanire. Muthenya wa ira akiaria thutha wa gucemania na muthikafu munene wa kanitha wa ACK Jackson Ole Sapit, mutongoria wa Raila Odinga ni aroririe Jubilee itige kugarura watho niguo anyite itemi githurano-ini giki, no kuringana na abunge aya gutiri gucoka na thutha. Tunataka kubadilisha hiyo sheria. Chebukati akikataa, Mure ni vice chairman wake ndiye ata-announce president. Na wote wawili wakikataa, tutachukua commissioner moja ya IEBC, kwa sababu tukichagua Uhuru Kenyatta lazima tukue na mtu wa kumtangaza kama winner. Wacha tupatie hawa commissioners wengine ambao si mawakili pia nafasi ya kuwa chairman in case chairman hayuko. Abunge aya mateterithitie gucenjio kwa watho wa ithurano ni gugutigirira mawathe maria matumire maumirira ma githurano makanjwo ni meherio kaimana. Kamiti ya mwanya ya bunge iria ithondeketwo guthikiriria mawoni ma muingi ni yambiriirie kuoya mawoni ma Akenya uria mangienda kuona watho ucio ugicenjio. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.